21 the chin tham dậu tu le ngai tu nan za ten nang kut kan in tlai than na tu ni thong pang kan thai mi kan nak chim than ri lai American Ralkap bu na chu nirukni a Poland Eastern Europe am phan chang tia Poland Defense Ministry ni achim American President Joe Biden ni American Ralkap thong khazasri chu Poland a le acheu Ralkap chu Romania le Germany a thazaang achep French President Emmanuel Macron chu nikhatni a Moscow Russia khuapi tlawng nihinhni a Kyiv Ukraine khua akal than Germany Olaf Scholz chu February ni hleili a Kyiv kal February ni hlenga a Moscow tlawn atim ve tluk ruang te biaruahnak le Russia le Ukraine boruak a fahlonak ding biaruahnak an ngai hi asi Chinese President Xi Jinping ni Russian President Vladimir Putin chu NATO ni asapnak le humhimnak an tuahnak ni tlak le chu detail ding in na tlak pi nak ahal hi achang mi a American chu Russian le Ukraine boinak a anok khawmem an iton hi chon ningani Beijing a asi White House Secretary Jen Psaki ni Russian le Chinese leader aniton nakong a hitin reporter pakasina achim ipetle nak se event him nak se kan ma ni kan tle hip di lai chun ang kan chawlhan lo man zong a khodang he rian tron kho nak ding zong kan kol chi lai tia achim US le Ukraine an chim ning chun Belarus le Crimea tal in Russian Ralkap na chu Ukraine ramri tia singkhat le thongkul le thongsri rong an cha na US Ralkap ni Ukraine Ralkap na chu hriam man ning an chim ma hriam nam le kwan hi US chawza ni Kyiv khua cha a abom mi asi Russian ni Ukraine do kal in a ummi chung a abom hi asi hi video hi journalist pa ni athak mi si journalist pa chimdan chun Ukraine training hroi tu chief colonial Andriy Bastak ni hi hriam nam ni chun ral ani thu nak mun zeiban tukman a ro kho lai ti in afak tia chim Atlanta ausin a athong in athimi nga rol na chu mu asi tia the sea shepherds NGO ni an langter hi an mu nak zon hi France ram Larchel he zathum km ahlatnak a asi Marguerite sangpalongan pini nga athimi na chu antolrel ran ngai tu na ni akong hletlai ding in timtua asi thopang kan thaimi chu ma vial sri lai zo tu le ngai tu nan dilak chunga kanelom